Kubor ka Batesi TV. Lawan ra siya pi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi, minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Namar kajing porstat kajing pang COVID-19. Kibabon ki hospital kibadan hakanong ba Shillong kila dapload. Kawai ni ki hospital kabalabon palat kinong pang kadai ka Dr. H. Gordon Robert Hospital kabadan Hajayao. Ki message haki social media kila sapriang stat bagani ka hospital kala shlai mam de ki nongpang bat ki bor penyat hospital ki hapan penpai din no ya ki nongpang ki bawan ban sya sumar hakani ka hospital ban penshisha yakani ka Batesi TV kala yo ban yakran bat uwai ni ki doktor jongani ka hospital u doktor Meban Kharkongor u Dr. Meban uliatho bakalong ka basisya bamanhinin kasngi ka hanyotrik ubana jemang arajar arpuway ka hospital kalashlay himam bat lahap ban be'no ya ki badangwan thamai namar bamdan jakat hiya shu hanrei ulaong bamenta kalakham shirukom uliatho shisho bakidan hado kombalai pongut AA kinong pang COVID-19 hagani ka hospital bat sangut ki balakhlan Udeo doktor ulaong ru ba kitiar kitar kum ki oksigen ki bianglut nadong syadong kum bakalong menta. Uliat ru ba watla ki don bun ki nong pang COVID-19 hagani ka hospital. Hanrei kam don jingta ay ya ki bawan sya sumar ya ki waipat ki jet jingpang na baki don la ka jong ka jakat hiya pang ya ki bapang COVID-19 bat ya ki waipat ki nong pang. Men haduk menin telah hamnya bahas mam men step hai la hamduna biang. Piang kai. Ada la jing piang bai. Ye ki balawan dawan ha emergency dam don jing tia shoot dengan bu syai de ba. Ki oksigen ki biang. Ki biang ha. Ki biang ya mentah. Kada bon palat tengam tip kan haduk andongin biang. Semla menong mensu ong baik bahkan biang lon. Ni recently license of scientist tu ki bahaya na government upaya ram. Bai haduk kan nu kan biang dala da bon sisa nong pang te ta te ka hi yang ban. Bangin su ong mentah kai. Basim ba ikin naru sedang hiji non covid tengi don la kajong ke section nei ka covid section te la kajong kembali ke hospital kan in hapnya ya lang em jingpang dei borok tang jingpang covid we gibe du kidon ko we gibe du ngi banong bangin su e kun sat we gijat jingpang ke covid